Kacing kenyamas. Kamas bakui. Kano bat kapleng du katile niam jong kamas bakui. Kapor bakatang tam. Kapor bamayatang. Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up. Kacing masuk. Along. Kacing maya jong kacing penin. Kacing maya kabakrauta. Do this in Kacing memory maya of me. jong kacing ngej. Kapor bamayatang. Do this in memory of me. Dia ayu haka kelimat jong kacing penkala yau kupu buat kawain. Play one here had one. Kacing dua yu keris. Udang do ukrer kikti halor kacing dua. Borok dem khosiu jar jar. Kacing dua penkenta. Ulang do ule kadak kading pernah halor pu berkawai. Shisha melong bakoi putrai katamay jong kajing koi You are holy indeed, namar Lord. katangi karpat yami Fountain of koi all pen kentang holiness. yakini kajing terwa jongi Let your kapapayo Holy masim Spirit jong me kum come jer upon lo these jong ki gifts to make makin them dopla long holy. yangi kamet All batkasnam jong holiness. trai jong yu Jesus Christ Let your hakapor Holy balatino ay Spirit ud rakamon come upon these sngo ha gifts to make ropnyang them kajing Kapor sha kacing chitom penkala. rashim yo pu nakabay ngu So that yami they may become Rakjia for yu us the lai body la and kisen the ran blood of our uang Lord, to shim Jesus Christ. batu bam nakani pi baro na mar Don't kani lower kalong your eyes. kamet Look chunga up. Kane ka kelima do pu la kalalong kame pasisya ukres. In a similar way, kaju karu komen when dala supper ya was ba ended, he rashim took ko the kuri chalice. nakabay ngu Again, pyang once yami more giving lai la thanks, kisen he ran gave it to uang his to disciples, shim saying, batu di nakani pi "Take baro this, na mar Kawan ka kani kalong kalalong kuri basnam chunga snam pasisya chunga ukres. from it. Jong jutang mathamai ban pom chukot yakaban pen mi nakabanta chong pi ban nakabanta ki bubun yakaban ma pi ki pop to le ikani ban kan ma yanga Kadur bating maro kupu bisa kumtu. Kadur bating mar kawain bisa kumtu. Kane kacing maya jong kacing ngej. Kacing maya chon kacing ay Kenting lagi rukut. Kamas bakut. Dia yu hakamas bakut. Mas bakut kate kacing tuai kabatanai tam upuk pol ban reu. Kacing kedor jang kamas bakut kakodor tikat kacing yap uci suhador kacing penda.
Kabdeng kapli bakipai angin kiwan bandot betah kening kiamas bakut kedai kuri bakut. Bandang isutu janai sai kamas bakut ginda loksan hakating keben John Biani bakut. Apa ada jeruk lengi siang betah ka wei pekawai kamas bakut try upak wei urukut peteni harapo keciap ketupa disur ketutuk bakut. Pulang berkam berbahag berteh bandu jo berkawai kemas bekul kita parok kelam tangkum ketisiap pasada ulu. Aman lah ketika apa benda kadang ketika amal bekul has kemudian dapat berteh. Nakap tu ke berteh bandim klaim kesri banega baim klaim kemas bekul yang padri pio bekul. Apa peluang kemas bekul beling di pait angel ki benda percaka kentang ban mane yu belaknya hanor keduan Krisostom bekul. Klaim atutin utrai wa yang ike paro ki pangipan hakamas dak kita kide babhai ni Jerome bekul. Sisiin kateresa bakui kadap miar ka mesin bakajeng nek bau trai bakali utrai ka ngane basungu yang metrai ura coba sem betah nyamas bakui. Ngagai balam dade nak betah nyamas bakui kebalong betah ka pertai kandon agak diulong kalanot. Kawai kamas ke baturwana ke betai le depot benang im ke koror dah hajar sak bandang baturwana beta ke cuy tembun dalak klat ansem bakui. Kat nutam kitingai kiting sai sopa ki hok kisot bakamas bakui kawanra Leonard ke Port Morris. Kapapriang komunyon galong ke betah pura bacem betah kiting yamas bakui. Kita kibang belian basap mas dah kacing rumplay kinyo cing petengah na temir kacing yap dah kacing don ki angel bakir khoj kacing petpau ha kamer tilda bakoi. Aman ngepor ngidon betah ka mas ngidon ha kacu kacing kinya kal bari uti su halor kacing pena. Cai ka bacia ha kacing kinya mas bakoi. Kipait angel kiwan bandon lang haka kun pelai cincingnya uturai. Kariti kayu garis bakui. Cing terwa. Eucharist. And so, with the angels and all the saints, declare your glory. As with one voice we acclaim, body and blood of our Lord Jesus Christ. Kepada yang kita pengkut kepada ini kita ruang itu ni. Bapa yang mesti demi bentuk tanam yang ini kami perkenan kami perai kami syukur. And entered willingly into the
He took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." My Lord and my God. Kapalay Keris Bersama tujuh dan sisa kesakan dan Eucharis. Yaki bangai yang dorkam din batay. Who believe, no explanation is necessary. Yaki bangai For those who yang do not believe, gano kadin no batay. explanation is possible. Kikampala Eucharistic Eucharis miracles tiap are teng by nagawi no kapor means hagawi exceptions. kapor. Yet each one, yet Hagawi in many kapor instances of doubt, God intervened. intervened. Kikampala Eucharis Nuksa kampala Eucharis kumalansiano bolsena orbiter badbut kiwiwe. Such as Lansiano Italius nemnios pa. Kampala ba paunam ha lansiano ha history dong kebalam. Bolsena, Bolseno bat orbiter Italy house nem keras pa de pula ke kampala ba paunam puju. Bolsena, and Orvieto, Cassia, Akasia bat buat giwe. Kaya mana dong ke kampala Eucharis kating dia balalum ting tip bat eksamin bin babin. Hak dongga lansiano. Weu dung do abisinga bestat nolai batron akacengai baduna cinti bacin campang. Ulara tin kacing don pasau ti suha ka Eucharis. Aku wei kasibo turama se kerengai ka lansiano. Sabolo raya hostia citrom. Hostia bakala do. The host turned into flesh, living Kado im bat kawan hakakuri ka kalasnam. Ulapai sagi beriu baru ulapai nak tinggal tenju haga Eucharis. Man makban uang hakmi kasnam don't try to suppress. Ogan nu kadi ju bleu lo leban pendum buat dia kadi bamai tunga. who loved him so much. Upan pau nanti haga sakramen bakui cam kaduan. Dah kabang ala abane i perleng dagi keman. Wan pe ko para ya ublei tungi kami ya kamat kasnam dong Chris baje tungi. Kakabo kara pria bagi pria kerawan nakaleng ke Italy ban pe basaki dalade. Na eksamin babe kita sepun cai dari doktor bagi saintis. Na eksamin ha kasan spaknya pusau pras pak pusau snem hadin ka haus nem ka kena spaknya pau ba kena spaknya puwe ba kena spaknya pulai. Kadok bekas nam kalong ki panu priu kadok met klong snam. This blood Kani kasnam bari kasnam beriu. and the blood type of the flesh and the blood. Beda snam bari AB bakari kaju ha baro ar. Ha kasnam mana kado. Hostia bakalado bakawai makalasnam.
Ketam pelayu kesbol sena bat orbiator. Coba saai kerpan hadin. Dan pun giwe-giwe kecinja bak hakaleng-kaleng kapertai. Ngapan iya kecindan basyau justru ke sakramen Eucharis. Ketam pelayu ko mamagsa kagi ni Eucharistic katukan din. miracles happen in different ways. Uhusiaw sa kurasyon ulay na kabam ading. And natural disasters But avoided by yada ay nakitingudulor kamaryang habalaray ka sakramen. by exposing the Blessed Sacrament. Karal pa sa buhay ba kinongsyun hiwan ayat pa kasyong Assisi Italy. Kaklara bukul kala panihakra de kia ba kira to sa konben. Akabapan kia ka sakramen bukul. Ka prosesyon Eucharis. Pasangnya ya kay gawa bat palay ya bun bisnong. Kasnong tumako Colombia ka baharo do Rio. Hagalay po itari tanay ka dai span Rio. Tingatlon do Rio ka bahe kala sange kek. A tidal wave threatening to wipe out the coastal cities. Wow padaro na raay ka sakramen. When the priest raised the Blessed Sacrament. Hakasal pa lay pulay na dong itay gawa aron ya kasnong Avignon, France. Karatu cipo i muni hamadon gating manis sakramen. Kau karatu itlait ya kedua barang sakramen. Hakadrius pasal pulai hapresak Frans kasih pare bukul. Kayang mani kalkabding kakuri kala A chalice that held the Eucharist melted completely. Hari hostia kim lelai. The Eucharist remained intact. Kading ke belakang hakasnong drone ero Italy hakandrius palai puway. Sarapan perlim dah ke prosesyon Eucharis. Kanais paar ulu meeting palais Martinique ulapay kansan. Ibril ke morneruk harana pulong kiralatim dah ke timanis sakramen. Hakapakadur ke dalam hutamu Jisu ke pau hostia. Kanong ba kabada tire ni Italy keralay na kaklam hat Rius Pasan Pedrio Markira ke manusnem balak pelay yaki na kanay kaklam ng ba katikat kuwi ki daga sakramen Eucharis. Hakasabi puway hala Rochelle, France o kana mapangyap silyang mula kwait marmar wala priyang komunyon hakapor hakamas paska. Dan buong kikep ki hostia wala syaptu consecrated hosts being recovered. Narap krem cikta ay yaki. Baton roba ni kajing siya ni ting palang baminaki. Nakalay sa pesan naton basim at brad ya kesunduk hos baron hostia sa malang sihajan Krakau. Kajing siya palang galami ng tanakti palayo bantam yung hostia. Burst through the mud until the hosts were recovered intact. Waki berar sateng kibani daghang do dan gihul ber kidamu buan badane. Kakana wapauna betul kumno kasyo bara pencak dengan muladem persiu. Hakabat kasa kaban barawan tri bakut badua wathaba labu jeung ba makwa jeung u. Itu kan ditinjau pula hostia baher tempa. Itu pau do hostia ba Islam. Balong do haperu hakadres pasal pendai gunung disupau ha hostia baradai tu di donor bali tak tak triti hakapor ke dimana sakramen hakadres paknai puar hamman katus pe gunung disupau ha hostia hakapor di tenggelam ha ulang do kenyamas bangweng do e gedingar tin do gedindong neng do jauh dan buan ba dijaga pelahadu kini kisni. Tidak pada itu dah kepada buan ba kita eksamen. Jadi cuma berkongsan kini kijing jiang ni kampala kalong. Lapas kami ya kijing jangi ya kijing dan bahasa Jisu haka Eucharis bebas nam. Of the body and blood of the Lord in the Eucharist.